Evo mene opet nakon neke pauze od 2 tjedna ili tako nešto. Ima lišća valjda dosta, ali je maglovito i tmurno. Idem na brzinu napokon pokušati snimiti to 13. prase, pa da vidite gdje staza ide. Jako je teško pratiti. Aniša vidim prvo na vakušu na brzinu. No, zapravo sam mislio da će biti puno više, da će biti suho, a baš i nije. Izgleda da je raspuhana. Ne ide mi prebrzo, jer nisam, kažem, vozio 2 tjedna, da se ne bi nigdje srombećio. Je čudna zadnja kočnica, gdje sam uzeo neke zelene ove Formula počnice, nije bilo drugih, i koču ko lude, ali tek kad se zagriju. Ovako sad evo prvo kočenja koma, znači doslovno ne mogu blokirati zadnji kotač. Mislio sam da su loše možda da sam loše razvozio u startu, ali nije, baš sam napravio kako po pesu, piše sve, kako inače radim, i baš je čudno. Tek kad se full zagriju koče, a ispred imam crvene, koje su, mislim, jeftinije, i one odmah blokiraju. Tako da nemam pojma da je to neka razlika, nisam istraživao iskreno, ko da se trebalo zagrijati da bi kočile. Nije valjda da ovo još neki trail nikne tu. Pa čak se čini i da se nešto trasira. Znači ovo je vjerojatno No Life ekipa rastura, ovo će biti ko bike park, odnosno već ima dosta staza. Mislim bike park je ako imaš e-bike, ako ne treba imati kondicije. Evo, uglavnom tu je početak Vepra i tu popreko ide početak 13. praseta. Zapravo sam prošli put, najprije 2 puta kad sam išao pokušao naći trail, tu naletio na tu No Life ekipu. Išao sam ih pratit kao na zadnji, da ih ne usporavam. I kako je bilo lišća, tamo sam se skljokao u nekom zavoju na početku i još ih nisam mogao naći poslije do polovice staze. Možda ću staviti samo klip od tog kad sam pao i pokažu gdje je taj zavoj. Ajde, odite, svi slobodno. Sada sam slučajno naletio na No Life ekipu. Tako da valjda neću sad pola trail. Evo ga, idemo. 13. prase. Nikakva predivlja brzina. Da napokon odvozim taj trail od početka do kraja. Jer uglavnom, na početku da kažem,
trail je onako super. Dosta je ne tehnički težak, ali treba biti dosta aktivan na bicikli. I mislim da je višim vozačima puno teže. Evo tu sam to bio kad sam pratio ove. Tu su neka 2-3 koljena ispod lista, onako okomita na trail i onda u zavoju i samo se padne. Ovako ih se ne vidi ako se i malo takne prednju kočnicu. A vidim da je trail ispupan, što je dobro, jer možda napokon odvozim sve kuda se ide. Jer sam možda prije ko zna nešto i fullao dok sam vozio po GPX-u. Ali uglavnom trail je zakon. Baš mi se sviđa, dosta je drugačije od trailova. Tu. Evo, napokon su mi kočnice počele raditi kako spada. A ovo tu ide, jer sam uvijek išao drugim putem tu. I onda ovdje se ide, znači dolje, jer se ovo inače jako teško digne, jer sam bočno dolazio na ovo. Eto, sad znam jedan novi dio. Par puta sam i ramenom lupio tu po nečemu, tako da treba. Opa. Korijen je ubija na ovoj stazi. Dosta je i, kako da kažem, off-camber ima masu, tako da malo pedalica uzbrdo. To je sad, ako se da sjećam, jedan otvoreni dio, da, malo brže. Isto malo off-camber, ali ništa strašno. A puno je ovako lakše pratiti trail kad znam da idem. Tu ima highline, opa, zakon. Ovo nema šanse da bi vidio da nije čisto. Nešto me vilica škviči. Malo off-camera. Šta je ovo? Ovo bi se moglo, može se rolat. Ono je dropić, ali može se rolat. Ne znam zašto sam prešao pored ovog brežuljka od kamenja. Ja. Se baš treba saginjati. Čak mi je toliko da moram skoro sjesti na bajk. Tu se treba pustiti kočnice skroz. Jer se inače ne može doći do gore. Jako strmo. I sad ćemo doći na makadam gdje je desno zapravo početak Vepra, odnosno pardon, završetak Vepra. Ja sam jedno mislio da je tu kraj traila, ali nije. I još isto s druge strane. Ovdje je fora, mislim fora za nekoga ko zna ko zna endoje radit, jer je dosta ovih switchbackova. Ja nisam jedan od tih,
i sa XL bajkom. Trebam zapravo sa zadnjom vrtit. Inače, teško proći. I otvoreno, gore iđe. Tu je još jedan dio, bez kočnica. O, šta je tu? A, tu su nešto, neću sad stajat, mislim da je otvorena neka kao nova mogućnost da se ide na neki drop ili nešto, nisam dobro vidio. Neću sad, opa. I evo ga, kraj. Meni je trebalo, kažem, baš mi se svidio. Zapravo na prvu kad sam ga vozio mi je bio totalno čudan. Kao ono, presporo. Ali zapravo je bilo do toga što nisam znao ni gdje idem. Ali sad evo kad znam ovako, pogotovo kad je očišćeno, trail je zakon. Tako da svaka čast ekipi što ste oslužili. Ti si pas. I sad idem nazad, idem se naći s jednom grupicom, pa vidjeti šta će oni odvoziti mišljenjem prema gore, pa se vidimo kad nalete na njih. Evo, baš sam se sad dizao po vepru gore, baš mi je žao što ga se više ne vozi. I ovi Mišo, Nepar su očito puno draži jer je onako Vepar je, kako bi rekao, prirodniji dosta. Bok. Kaj si podero već 5 puta? A vi vodite? Tamo. Ajmo, dole. Može. 15 minuta. Znaš šta, gle, možeš se, više, evo ja se sad recimo odmaram, doslovno se odmaram. Tako hoću sad, odgovaram mi. Ajde, za to idem, ajde. Još za to, ajde. Ja se ne zalećem jer mi je mok. Znao pazi na lišće da ne razliju.